Večeras oko 18:50 na prijemno-hirurško odeljenje javilo su se dva pacijenta, odnosno dvoje maloletnika s inicijalima RD 2005. godište i RK sa 2007. godište. Po njihovim rečima javili su se zbog povreda zadobijenih od strane kosovske policije. Oni su se danas vozili motociklom, odnosno kvadom, u reonu sela Rudine, gde su zaustavljeni od strane kosovske policije i po njihovim rečima brutalno pretučeni. Dečak je dobio više udaraca u predelu glave i udarac nogom u predelu slabina, dok je sestra koja je bila suvozač brutalno skinuta sa motora, vučena po zemlji i pri tome zadobila kontuzione povrede desnog ramena. Trenutno su na odeljenju, u toku je dijagnostika i neki konsultativni pregledi drugih kolega. Inače su oboje dece u jednom izuzetno jako teškom psihičkom stresu. Trenutno su stabilno i primljene su kod nas na odeljenje i dijagnostika i dalje lečenje u toku.